Good morning. Fill order and unfill order. Haibasigi kana se khoi khangmina se price section gi matang dani fill order asine karino aduga unfill order session karino ko kyam important oige hari fill orders and unfill orders kana na semino natraga si leiba mafam se khoi kamaina identify tawdino haiba ko adu si fill order and unfill order si khoi khatana jengdringe si tamarak thanai kanam tang mayam da haijawge khoi gi sana khoi kana da hedging ko khoi na stock market trade tawba matam da option hedging gi kano si khoi yamna important oi yamna hojik se khoi na paisa se mangdana khoi consistent oi na khoi gi income se generate tawge harigadi hari basi gi option hedging si yamna important oi haina mayam da hainingi ko hari basi gi option gi hedging gi course se khoi date 20 dagi start tawrani ko 20 de start tawrani my course fee na 10,000 rupees kaktani one time kanone payment ni aduga lifetime free ne de lifetime gain support legani ko haidi ko gisi course se jaw matam da ngasi somna pet tawgi base next ki class ta su next class ta su sum class se continue ri jaw yagani aduga topa mana atopa ko gi hedging class ate ate oja sing to bi ge manada ba mawong amadana ko site lei se kaina hagade sai ko na hedging gi class se theory khutang natana live ta koi practical oina punna tomina bagi sum khotong sa su lei ko koi punna nga sagi friday nimit ta dress lawra si sida dress tha to asi even hojo su koi live ta koi trade tomina ri ko me okay ado koi fill order and unfill order gi matang se koi jengmina se fill order unfill order se kana na kram mong na se mana kan ko gi chart pattern haiba mayam se lei na tra flag haiba lei de ko gi ascending triangle descending triangle haibasigi form torokpa matamda khone imbalance balance ani manadaba ko balance manadaba su kaino du sujing minase hai sigi chart pattern se form torokpa matamde chart pattern form torai se kada waida no duga chart pattern sina form torai se kari kino haiba ko mena na khona hai kan chart pattern na form to ba haibse sida koi order mayam ama ko order mayam ama create toksilakpane book toksilakpane ko order mayam ama book toksilakpane khanbiro ko hairiba order sing se sida khoina fill order unfill order ko tungana muk khana se lakini se suppose market se e kana da khogi chart laki ko mayam chart laki hoji live trade ni chali se ko si khogi canonical se Nifty bank ki bank nifty ki khogi chani ko daily time frame ta okay market se ko ne just sum yeng ko matam da market se sidagi haigale ne lawr se ko siba mo haidare again mo haigale se mo haidare am haigale ko ari basigi root si de sar du de khosi du loin khangi na tra khange du basi mafam si da ko fill order and unfill order se kada wai de lai no haiba ko fill order and unfill order se kada ide lai ge hare kanda first market se sidagi haga kimni sidagi haga khai eko sidagi haga luru matung da again amu la ko matam sida khogi musagi kano se khogi volume se kada ide lai ge se khoi check tawina tra sida volume lai sidagi amu haga khari ko again amu lai sidagi mula ga sida haga khari haga pa katang jinga se kama other forces sida haga pa gi mafam sida volume form create to gi bai se masagi sida khogi buyer ga seller gi amuk na gi ba ko demand and supply gi adugo makhare lai gi ko sida gi demand sina haidi buyer sina ngam ka da matha ka ki bane ko amuka mukum dra ko matam da ngasagi sida order de tawruga khogi order sing se phangi da ba haitare ko order phangi da ba pending order haitare ko ariba pending order sine ko na unfilled order haik ti ko unfilled order khara disum lei hori basida ka gar matu next the market na kum matam da ngasai ge sida unfilled order khara lei hori hai base khoi ubo phangi ba kari kino hai disi ge gi just left side te lei riba volume sina tai se number of trades ko magi sida hai di trades am togi ba mafam ne hai disi ge volume se sauna lei hai re ko sida ka ha kare di mathang mulak pada hai riba jaga sida mayam gi psychology ko mayam gi psycho da yeng se kaino hai kadi okay sida volume lei bani na
market se amuk sidagi si thugai di kumgi bajai thugai di mathalom da haigalak pa yai haibasini ko mathalom da haigalak pa yai haibasida ko gi big investor ko gi FI gumba DI gumba ko individual investor so myam am lady ko haiba myam se sigi jaga sida already hanana order tawsilaga thamiba tonga tonga price level da ko tonga tonga price level da order taruga thami haiba order tawriba price level pricing sida order tawraga buy order ni ko market sida kuma price sell tawraga kum dharai sell tawraga kum dharakpada mogi mana sell tawraga kum bidugi target natraga magi kano sigi jawsilakpa matamda ko si mafam jawsilakpa mo se profit book tawbagi magi target si jawjarapagi थादोरपदुगा सोम नकंदगी मसागी खोगी अनफिल ऑर्डर मयाम दुगा को एडजस्ट तौरगा अफंगो मखे मु फला मुका गिबनि जायको ओके ले सपोज अहान मदर सिदा खोगी अनफिल ऑर्डर से 10 लाख से अनफिल ऑर्डर से लेरे खलसे को मथंग अमुक लाखु मतम द खरा मु पूरा कागरे अगेन अमुक मु लाका दंगा सागी 10 लाख से गी लेहो बसिंग 10 लाख फाउ से लौबद हाइदि सिदा मार्केट ने हाइदर को मतम द सी बाउ दे लेबा प्राइस है 37910 बाउगी मनुंग द लेबा कोगी ऑर्डर मखैदि पूरगा मथता का खरेब अगेन अमु लाखपद दिंग सागी 30 ममांग दि 37940 गी मथक पुगरे हजिंग न मुको मुखरगी हेन कुमधरा का मार्केट से को सोय बाउगी सांग हाइदि 37300 37400 को सोय बाउगी सांग सिदा मासे लौरगा अमुको मुका खतने हाइदि सिगी ममांगी खोगी सम समना हाय कांद सिदा खोगी लेगरिबा वॉल्यूम से सिदा लेगरिबा वॉल्यूम से सिगी मफम सिदा अगेन अमुकसु sai sida order mayam tong nagiba ka buyer ga seller ga haiti order law nagiba zone nagiba mayam do adudagi leiba phanghaudaba leigedi haraga leiba phanghaudaba ko adugumba khogi unfilled order khara si mafam sida leiye se mayam khoi kawai tabni ko hariba unfilled order sing se khoi individual investors sing sida yam nate traders sing sida yam nate ko FII ne DII khogi foreign ko institutional investor or the domestic ko institutional investor hai riba si da koi kano se lakani ko aduna sigi order sing se koi sidagi pull up na lai wait me am da ngai bi ko just class ine kano da tawune ko YouTube live ta thadok pane sida inoi me am sida lai ka ru bai ne tre tawbo mi me am lai ne ka bai ni YouTube live ta sum thadok mani ko unfill and the fill order hai ba ko unfill and the fill order se khoi na kadai de lage kan da ai amu repeat tawro ke ko adu unfill and the fill order se kari no ha bi jing mina se ko unfill and the fill order when ai kan da kadai de lage Unfilled and the fill order ऐसे करी नो हाय गति मार्केट से दा खोगी से सपोज मार्केट से सिदगी हाई थे खलो सिदगी म हाई खरीब सिदगी हाई खरी से कोई न डिमांड जोन ने हाई चुमी को मैम सी डिमांड जोन ने हाई रिवर्स की डिमांड जोन से सिगी सिदा सी डिमांड जोन कई दो बगी ओइ रही नो को डिमांड जोन करी ओइ नो का बाय तौगे हाइबो ऑर्डर मयाम म सिदा पेंडिंग दे लेरिबा हाई रिवर्स की पेंडिंग ऑर्डर से सिस्ने बको अनफिल ऑर्डर हाई रे से को unfilled order से को कोगी buyer की कोगी demand को अनि अदु ओइ बजाय नत्रगना seller ना supply तौरपगी को हाइदि मथक लोमदगी कोगी sell तौबगी unfilled order ओइ बजाय नत्रगा buy तौबगी unfilled order ले वंग ओइ बजाय अदु कोन unfilled order से कदाय दे लेगे से कमायना खंगदगी हायरागा सुको unfilled order से अखोना खंगबा याय से साय अखोगी चार्ट की मतुंगिना को चार्ट की मतुंगिना अखो unfilled order से खंगबा याय को चार्ट से अखोना येंग कदो से आइगी लेफ्ट साइड त को सपोज ए सिदा लाके को सिदा येंग हजि हजि मार्केट निफ्टी नि चले से नत्रा निफ्टी 50 की मार्केट से आई मागी टाइम फ्रेम से चेंज तरोगे 15 मिनट साइड को चले खलस स्वाइदे जिंग्स
सिदा मार्केट से मखादा कुमधरे को तारे सिदे मुका खली स्वाइदे का की नत्रा मागी कनो चिंजे सिदा लैरिबा मागी अखोगी से सपोज सिगी मफम मफम चिंजे खoi लौसिबा को सिगी मफम सिदा ममांग नसु मार्केट से सिदा लामे सिदागी मु सिदा काखा का मु हाइगली सिदा सु मु हाइगली को अगेन सिदा लाय मु हाइगली सिगी लैरिबा मफम से सिदा अनफिल ऑर्डर से लैबगिनि पेंडिंग ऑर्डर लैरिबा को अदो अखोने पेंडिंग ऑर्डर से कमाइना खंगदिनो हारगदि आइगी चार्ट हिस्ट्री द येंगदबने आइगी प्रीवियस चार्ट को हजु हजु चलिबा मार्केट सिगी अखोने येंगबा याइसे को अखोगी अनफिल ऑर्डर कदाइदा लैरमदिनो हाइबदुनि को हजु माना काखलैसे निफ्टी 50 ये काखलैसे कदवाई जगह द अनफिल ऑर्डर लैगे हाइना खोइ येंगागदि मासे सिगी जगह सिदा लैरमबसु याइ पोने ओके सिदा हाना मयाम लैरमबदुदि मासे सिदैदि हाइगलगा सखरि को सना खोना unfilled order and the filled order haina magi maming se khitang khak slightly khoi different oina lakpagi ni sengna hairaga di demand zone and the supply zone haibaduni ko demand zone and supply zone se kamaina form to rei no kana demand zone and the supply zone oiriba mafam se sida khoi gi order mayam ama pending the order mayam ama leiriba hairiba sigi pending order se ko sigi order se ni khoi unfilled order hairi ko unfilled order से demand zone दो अभी जाई नट्रेगा supply zone दो अभी सुई आई यानी को अदो कोई हारी बस की unfilled order and the filled order को price action candlestick की ngakतनी लोइना को हारी बस की unfilled order से कोई कमाइना खंगे है कांदा price action नट्रेगा volume ना कोई दा को ngasa की इन हाई बतो filled order नट्रेगा unfilled order से खंग ngami है को market की चलिबो कनो से की मतुंगिना है को अदो नेक्स्ट कोई प्राइस की मूवमेंट से जिंगसिबा फिल ऑर्डर अनफिल ऑर्डर से की मतुगिना को कोइना इम्बैलेंस हाइबम सुम ताइ को वर्ड अमा इम्बैलेंस प्राइस एक्शन की मनुंग प्राइस एक्शन द को इम्बैलेंस हाइब ले इम्बैलेंस से कइनो आगदि डिमांड तौरइ सिगा सप्लाई तौरइ सिगा मोय अनि के रिलेशन सिदा बैलेंस ओरक्तबा हाइबनि को मार्केट द बैलेंस से ओरक्तबा मतुंग दने बखोगी कनो के मार्केट न मूव तौरकदोइस हेको मार्केट कोई प्राइस न मूवमेंट तौरइ सिगी कोर्स दे कइनो हाय कांदा डिमांड एंड सप्लाई की मागी रिलेशन अनि से को इम्बैलेंस ओरक मतम द को असिमा नंबर 1 पॉइंट सी हारि बसिगी इम्बैलेंस ओरक से कइनो सिगी मरम दे मु पीपल सिंग से कोई ट्रेडर सिंग सिगी मागी इमोशंस ऑफ फियर्स एंड ग्रीड टू ने को ग्रीडी ओरक नत्रगा यमना कोगी फियर ओइबा हारि ब को ngam की गनबा सुबसिंग से सिसिना खोगी प्राइस की मूवमेंट से को ड्राइव तौबने मूव तौहनबने बलोइना को अदो सिगी लाइबा प्राइस की सिगी मूवमेंट लाइसे जिकोनि जेंगै से डिमांड एंड सप्लाई को डिमांड एंड सप्लाई ला करे ngसागी अनफिल ऑर्डर एंड फिल ऑर्डर दिमतु इन को अदो सिदा विलिंग बायर साइड से बायर से बायर ngतंग सुम मयाम बाय सुम बाय से मथंग तौसिले को नेक्स्ट सेलर खरा यावरमे सेलर खरा यावरम बायदि मरक त खोना बाय सुम तौरपदगी अदुगो ए मार्केट से हाइदरा नेना सेलर ओइना सेल तौरगे एंट्री लोक सु यावि नत्रा सेलर खरा यावरमे सय मतंद मार्केट से कायना मूव तौगिरो नत्रा अदुइ मतुंग द अमुक मु मसागी बाय ngakt ngaire अदुगो सेलर अमत लेतरेबा सेलर अमत लेतबा मतमददी मार्केट से मथक लोमदने बा हाइगल के हाइर माय मूव्स देखो ओके से एग्जांपल होइना खोइना खलो से हाइरसि एबीसी हाइबा स्टॉक अमगी माय प्राइस 200 ने खलसे 200 सिदा बायर म्याम अमना 1000 क्वांटिटी म्याम लैसिले खरा मना सेल तौरे 500 क्वांटिटी से सेल तौसिले खलसे सेलर सिंग अदु मसिगी मतुंग दसु अमुसु 1000 क्वांटिटी से अमुसु बाय तौसिले बायर सिंग अदुगा सेलर सिंग दि सेल तौबसि लेप खरे हाइबदि डिमांड ngakt ngaisile डिमांड से ने हेंगलको मतम द खोगी मार्केट की मूवमेंट का यम फजना मागी ट्रेंड से मथक अप ट्रेंड दने बलागतिस का सना अदुगे सगी सिदा खोइना डिमांड एंड द सप्लाई हाइबम थुला खरे को अदु डिमांड एंड सप्लाई जोन हैने खोने लै अदुगा डिमांड एंड सप्लाई मासे डिमांड से न कनाना तौदिनो बायर न तौगदबने अदुगा सप्लाई से न कनाना तौगदबनो सेलर न तौगदबने
karamba mafamda karamba matamda tawge haibududi akhona akhoi chart ki matung ina akhona analysis tawba jai price action ki matung ina ko okay do khoi se asida yuji ki email sigi matung ina jengse ko makha da lei green zone se khoi demand zone mamang ne sida market se laga sida ka khibane ko amukom again lakho matam sida ina sida demand zone lei haire sida gi drawing tawrakanda sida gi ka khidu hedi test tawrum bajai natraga thuagi bisai natraga manunga sangsilaga nairam makagi bisai to sisi akoina demand zone ni haibisine khangisi si demand zone ni kamaina khangino hagida gi si left side sidagi ne khangai si ko ado sigi mafam sida ne bako gi unfilled order legidawisi hai ko unfilled order sida ne bu leidisi sigi unfilled order singse mamang da sida leiramba unfilled order mayam dagi order kharam de fill la kanda order fill tawbasing da unfilled order hanagi su khara leiramani kharamasu hengala ani masing number of unfilled orders increase tawrani karigino harigadi kamaina increase tawtino harigadi masagi market sida down tawrku matamda aigi ko psychology na ingom da haidisi okay sida kugi mamang da sida unfilled order lay ko yaba mafam lay adu de sida as a buyer aigi order tawsila sena pre order tawsila thambane ko adu maina side aina haibane ai khaktani adu bukhagi FI guma DI guma no order tawrupadi in terms of ko 1000 lakhs tani mai quantity taw to sinatra tuna market se tarakpaga haiba magi quantity se fill tawraga pukhar khibada market se ka gimni ko so na koina tagi imbalance have water ma natra demand and supply aduga khogi se unfilled order ko si ma'am se sane lai ma'am ko samana na koina demand khatan nate sigi hariba mafam je sini bilak dis ko adu demand and the supply zone koina khangi se demand and the supply zone aduga khogi unfilled and the fill order toinamak mari lai nei ko ma'am unfilled and the fill order se unfilled order se ne kadai de lai no demand na zone natraga supply zone de lai gani ko aduga hariba demand and supply zone sigi matungina akoina akogi trade taw matamda phajaba strategy se dum semba yabagi khutong chaba lai ko hariba demand and supply zone gi jaga se sida akogi chart ki pattern su form torok pasu jai ko friday de ma'am asi di soida loisilage loisindring sida yamuktanga mayam da kano tawjirong gi khogi daki date 20 dagi ko hedging gi anoba bet samay start tawrani ko ma'am join tawbiyo class timing no mada class anirak tawgani ko 11:30 am aduga 8 pm ko evening gi hariba matam ani sigi marakta asangwa matam da join tawbiyo aduga hanana khogi mamang dagi class join tawraga lairaba ko hanana payment tawra class tawraga lairaba sing hariba classes sum join adum tawgani ko continue khoi discussion tawminagani aduga class tawna khogi live ta trade tawminaba yabagi khudong saba adum lai ko live ta khoi trade punna tawminani hariba trade se sai khoi hedging gi trade se tawrakpa matamda kana gumbana ai dum class hoba go ja trade tawjigi harigati nangi trade tawnaba fund arrange tawraga thambiyo ko thank you sorry sum loisin jarage ko